Ja, jy moet by 'n tasklas sit of gaan jy by George se klas sit? Okay. We are not going to have it, but is able. You must enjoy your day. We just want to ask, please, every team has got a team manager. Elke span het 'n spanbestuurder. Kan ons gou sien daar by die springbokke, wie is ons spanbestuurder daar? Juffrou Janel, kom ons gee vir haar hande klaar. By die rooi bokke, wie is ons spanbestuurder? Dit is juffrou Mandy. Spanbestuurder daar is juffrou Danai. Kom ons gee vir haar hande klaar. Nou, hoor julle baie mooi. Geen leerders gaan bo by die skool sit nie. It's athletics. Daarom is ons by die atletiek veld. As ons weer daarbo vang, kan daar moeilikheid wees. We cannot go and play on the jungle gym of the great ones. You will be here today. Please listen when we call you to take. Maar net een ontvang die prys. Hardloop so dat jy die prys sal ontvang. Al die deelnemers pas absolute selfdissipline toe. Hulle doen dit om 'n prys te wen wat wel heel sal vergaan. Ons doen dit vir 'n ewige prys. Daarom pyl ek reguit op die wenpaal af. Doelgerig met elke tree wat ek gee. Dissiplineer dit om werklik bruikbaar te wees. Please close your eyes. Lord Jesus, please go before us today. Help us to encourage one another, cheer each other on and play always. Build each other up. Let competition make me strong, never hostile. Let me help my opponent up, never cheer adversity. Let me learn to be humble if I win and when I don't. Lord Jesus, let me remember that sport is just games. If through athletics I set an example, let it be a good one. Let me run with endurance the race set before me. Let me shine for you. In Jesus' name, amen. Ready? Of wag in afwagting, waiting anticipation for our cheerleaders. Middag. En hulle gaan vir julle punte gee. You're going to get some marks. They're going to see which team is all on the pavilion. Then you get a mark. Watter span sing die hele tyd, dan kry jy 'n punt. Teachers, I hope you're giving marks now. Watter span gaan wen? Kan ek bietjie leen? Arner? Kom stap. Hallo. Kijk in Mia. Smile. Smile. Give this for you, man.
Hallo. Gaan we jullie wit span? Ja, wit span. Ze gaan groot. Jouw video is Ja. Are you ready? Zo'n maandagmiddag is my mom duty, my lift club. Ek sal woensdag. Ja. Ja. Bosbok, are you ready? Bosbok, are you ready? Let's go! Wat doen hulle? Ja, hier kom iemand. Hulle is die duikers, daar. Hier kom iemand. Daar is goed klaar.
Wow, thank you, Boss Bokke. Right, we are ready for the Bokke Sport of 2026. Please listen to the following. Al die atlete, spanbestuurders. Girls under 12 and boys under 12 high jump. Seuns en dogters high five. onder 12 George, gaan high asseblief five. na die hoogspring toe.